Me dey make o meaning Bible mo pa. Into be timu when am the Bible no etwetwetwa we ni so ama. If you fool, I beat you with the Bible. Because you watching me right now, maybe you don't know your Bible. You don't read your Bible. Bonsam timi sira nipa o. Bonsam otimi sira nipa. Eye nipa bi say nti bonsam sira wa na ye nyame na esira na so nyankopon sira o. Bisa ho say sira we na abeto me so no. Sira we na menya no efri nyankopon ho ana say efri bonsam o. Me mo bibia kwa ba nye mo odin yi ediba attention TV so na training be na ekoswe we social media so na den da no odin yi pa ne e se ne Black Jesus abe kansem bi e de a kire ye maame bia ne ye maame hwan e na Black Jesus abe kan adwen ne mo odin yi pa e de ahwe ne pa chom subscribe to the channel for me na mo share videos na across all the social media platforms so emfa emame sa na mo the comment ne so atai eto e ma nko anti asem no so what say no a share videos no wo no no wen so de no hu say Ghana no nam ha kwa onye tontoro bi na onam ho ebibie onim de ekoso ewo oman Ghana mu Black Jesus abeka na dwen ne mu odin yie pa sabi e de a kire ye Maame Agradaa mo menko na mo menko tie embra Inti ye mbetna social media so ensresre sika en free ehiafo ho no empari empo say ye be ye bi empari ye enutina Bible ne say nipa da se ni esese wodi won nsa we yo nyankopon abo nsa 10 amount went me afa won nsa 10 ankoye adwuma went me fa won nsa 10 enkoye adwuma ope quick money chicken money nyame obo nipa da se ni Bible ne say Yenfa yensa enye edwuma yenfa yensa use your hands to work Bible ne say insa enye edwuma no en feed ne ho insa enye edwuma it doesn't feed itself oh Mempe your friend is saying me kitchen how me have life for her na internet na direct internet I don't know why Bible ne say whether me last preaching insa enye adwuma no ma enko nenum obi wo ho otiminya sika bi wo ho otiminya sika bi adom kitu ebi timi to no so no wenye sika but ade e fe no investment ebi mu nim si ayeye investment in life as akolaketwa meti hanum say mabetina brochire 12 years nie I'm using my life as a testimony for you bra wutie me sister wutie me I'm using my life as a testimony for you nkofo bebre etimi betina brochire abrabo musike bitimi form nsem nyame timi yo omo adom nyame timi mo omo anase bonsam timi mo omo adwen so mo fendi nkwase asem. The Bible teaches us to say, Bonsam, the devil cometh to destroy, to steal. The devil cometh to kill, to steal, and to destroy. Also to kill. And bonsam beti mi aye wadom, bonsam beti mi ashirao. But because of that bonsam ne shirao, because of that bonsam niema ne ma would ne sika, edinya would ye bintino. Na bonsam na ono oshira wono na bonsam na ahwese ntino sika eni ahoni a wonya ye ina na ase firi wonsem Yeah, it's come guys. Give me a 5 minutes. Me dey make o meaning Bible mo pa. Into be timu when am the Bible no etwetwetwa we ni so ama. If you fool, I beat you with the Bible.
Because you watching me right now, maybe you don't know your Bible. You don't read your Bible. Bonsam timi sira nipa o. Bonsam otimi sira nipa. Eye nipa bi say nti bonsam sira wa na ye nyame na esira na so Nyankopon sira o. Bisa ho say sira we na abeto me so no. Sira we na menya no efri Nyankopon ho ana say efri bonsam o. The devil can also make a man rich. The devil can make a man rich. Where is your end? When the devil blesses you, my internet needs me. My internet is full. My internet needs me too much. But I will preach to some people. Hey, yemu binu yen sira o. Yen sira. Yemu binu yen sira pa. When we come into your life with the blessing, yeptimi ba ebi mu abrabo mu. Bonsam adrokure ebi mu. Nyankopon timi suma yen se ntino ko asimati we ho. Ko nipa da se ni we ho. Na ko ye insira kakra ma na brabo. Yay! Somebody type preach on. We will preach. We will preach. We will preach. We will preach, pa. The devil cometh to steal, to kill, to destroy, and also to lie. And when I hear bonsam inside no ejuma. My internet is worrying me. Me take kitchen ha me mpekra. Internet no intimi ma me inflow. Internet no intimi ma me inflow. Many a wo hwa me bisa ho sent no wa brabo mu ina no. Eye Nyankopon na esira wa na ase ye bonsam na esira wo. Eye nyame na suban na wo de ti wa brabo mu. Eye na ase ye bonsam suban na wo de ti wa brabo mu. Me ti hey. Ubetini aka kire me say ntimi ye bonsam magye atum. Efi say me aka me ti ona me bisa me ho say abrabo a me boyi e ye bonsam abrabo na me bo ana say me bo nyame abra ma me bo nyame bra. Say ye me na me ye nyame adwuma anka doye anka menji sepa mpom free friend say Nyankopon ma ho. My internet is worrying me. Mama nko internet name emboa me. Sorry, my internet is worrying me, so I have to close. Minya timer meba life ankasa. Me say message a me di jo bia ne say Bible no ma yeti ase say insa enye adwuma enko nenum. Mark this words. Bible ne say insa enye adwuma enko nenum. Yeti abrochia nam snow mu ye adwuma 8 hours, 10 hours, 15 hours. Now so yesan ye small businesses ewo aside. Yesan ye niema nketenkete bi ewo aside. Obeti abrochire oye adwuma miensa, oye adwuma enan. Messiah Emma Ashefo Akwaba BM Ediba Attention TV Sumpam Show. Subscribe into this channel. Now share videos across all the social media platforms. So if I Emma Mesa Makramo, that's a name. Messiah Moshia.